मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुहनद के थोसोब मैम तराम नौसरी नसी थमजरी टॉपिक से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम ईजीपी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है हारिबा सिगुम्बा थबक फंगद्रब नहासिंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पीरिब खुदोंचाबसिंग लोन की नत्रगा तोंगान तोंगान हिरमसिंगदा एंटरप्रेन्योरसिंगदा पीरिब खुदोंचाबसिंग असि कदाय फाउदा मणिपुर मयामना कदाय फाउदा फंगली नत्रगा मसिना कानबा कयाम पीरि अदुगा करी करी कानबसिंग मसिदि पीबे याबगे हाबदि मुतान खननबगी दमक्तनी इलेक्शन बिरब गेसिंगना आई हेक थनना फंबिरिबसि केएस दिलीप जॉइंट डायरेक्टर कमर्शियल इंडस्ट्रीज मणिपुर सर्व अहम तराम नौसरी लोनना गेसिंग इलेक्शन बिरिबी हावम सिटल मैनेजर एसबीआई ब्रांच इम्फाल ब्रांच मैनेजर तराम नौसरी लोना गेसिंग मथाई इलेक्शन बिरिबा एस बीरेंद्र सिंह फॉर्मर फंक्शनल मैनेजर कमर्शियल इंडस्ट्रीज ओजाबुस तराम नौसरी अहम से अखोगी साइ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएमजीपी है प्राइम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मसी सोमदगी करे हाइतारे मयाम द पब्लिक द स्टेट द मणिपुर स्टेट हाइतारे कराई बहुत कमायना मसी करम सही दगी लाखि बसानो दो होसी बहुत कमाई तौरी अदुगा मसी के करे हाइतारे हेना करम 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 टाइप की लोन नो करम टाइप की स्कीम नो हाइब दुनिया दी मताम खतंग थमी बहा मद सर बिरेन दिलीप तकी मसी अहान जी पीएमईजीपीसी मसी मक्ति 2008 तकी हौग्रे मसी की ममांग दा टॉप टॉप ममिंग कौरमी पीएमआरवाई गाना अदगी अतोपा मगा कौरमबनी कोनंग 2008 तकी पीएमईजीपी हने कौग्रे जे कोई के ना हाइबी बा दुमाइना स्कीम असी अखोई मरोइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लारिक ती हाइरबा अदुदी थबक ती कनो तौद्रबा मिसिंगदुदा मखोई द अपॉर्चुनिटी पीनबा सेम्बा स्कीम अमनी अदुना माइना पीरगा थबक लारिक थबक मसाना मसाबु पिजरगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट तौरनबा हेन चाखनबगी अपग्रेड तौरनबगी लाइवलीहुड ते हेन कानबा पीगदबा प्रोग्राम दुनेबा मानी अदुबु हुजिक से मणिपुर की सिगुम्बा सिदा मणिपुर प्रजा सम लाक्स खरा लेरि सिदा कराई भौता कया स्कोर कराई भौ योक्सन की फिल्म लेरे 2019 जिबो लाख पसिदा तोगान तोगान बा गवर्नमेंट मथंग मथंग लाख रे अदुका ओजाना हाबिनि 2008 की लाख रबनिना मदि मांगसु लाख रबनिना मयाम द पब्लिक दा हेन दि खंगनरे बा सिगुम्बा लोन तगा हेन कानबा लोन की खुदोंग साबा लेबा खंगनरगा लेरबनिना कराई भौता कवर तोबा ngमगी हाबिदि मतांग अदा दिखरै हाबिनि मसी मयामना हेक खलपद मसी कनोगी पीएमईजीपी लोन और खादी लोन और ममिंग अतोप अतोप डीआईसी की लोन बु हाइरबसु हाइरगा हेक्ता लौब यागदौना हेक्ता खलुबा अमा मयाम की कनो वाखलोंद लेबा माले लौबदी मसी कोई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई की मखादा कोई की खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मोहिना नोडल एजेंसी ओइरगा मोइना सही अमदा टारगेट हैना प्रोजेक्ट सु कवि टारगेट हैना सही खुदिंग की मोहिना पिरे असुक मी असुकता लोन पीबा हैना लोन मोबि लोन कनो सी कोई सब्सिडी से पीबा हैना अन मोहिना फिक्स तौबनी मदुदगी हेना अखोइना पीबा ngamde अदुबु अखोगी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने यामबनिना मोइना पिरकपददी यामदे खुदम मोइना हाइरबदा हंदकी सहीदा पिरईसी 1000 का 100 मुक्तनी पिरईबा टारगेट से अदा वेयरएस अखोगी इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स हाइतारे बेनिफिशियरीज दी thousands द ले अदुना मोइ का मतबगी कमाई तोगेबु पिरईबा पैसादुदी अखोइना केमता चेंज तोबु ngamde aduna number of targets or projects is the suppose 1000 hare akoina message da twice the target 2000 for instance handaki sahida 2400 ta akoina kano tawre lepe sisu kana lepe akoina election bana 400 hai se beneficiary masing oidora number of beneficiaries thagalak podi masing apply tor podi lakhs lob torong in terms of lakhs nate handaki oina handak loibida ngari handaki आई मधुगी फिगर एग्जैक्ट फिगर पीजगे अखोई हंदक थारई सी 4000 कनोगी टारगेट लेरी सी कनो सिदा 4751 कक थारे ओके कनो था पुन थारे सॉरी सिना कनोगी डीआईसी की थारे दमाइ तो डीआईसी की केवीआईबी की तौरगा पुन्ना 8253 थारे यस अगेंस्ट द target of 2400 aduna 2400 saying sai kanu haijabadu akhoi hekta lepanati sigi akhoi ki masjid akhoi da state ki oina khwadi chawbasi kana SLBC and state level bankers committee hai na
masigi kanogi chief secretary na chairman oiba sida all the bankers bank kind representative yaure DC mayam am yaure adegi the concern government departments ki heads yaure cha choba department amana mohina tor mohina lepani aduna akoi one kanu hana exactly 1079 pirak target se aduna number of applicants ni hen bani na helhan si haiduna 2400 ta SLBC na lepani adubu hojiki mathang round amuk lakse oja birendra amuk lakse rangi masigi se maroina hojiki beneficiary mayam haitare public na dikhalisi loan ek tharaga apply si ek tor phangni na khanjaba subsidy duk yam chaw yawni 20% 30% yawbani ada PMEGP ni aduni loan ni haidana tor public tadi makoina phangadong da khalli Then Habiri 8,250 apply to re aduga sigi 30% mungni madugi beneficiary oigadori barina public tadi public oriented mayam loi khang advertisement yam phajaba cover da adigi TV channels da all in da radio da tongan channel ki phajana phajana haibene KBI sigi so ba kaya to pa hai ta sai nodal agency haibi bdo admaina haibi barina public tasu loan si tharaga hekta phangani haibi wakalo dam leiba adubu sangkhiluraga di madugi tongan masak sing my criteria mayam amsu leigre adugi beneficiary mo biabagi adu masai da public na खरे हेना लोन थागनी हाबे वखन खन बनतबा लोन जी फंगगा आई करी करी तगदगे हाबे खनबे याबे मसाक सिंग करी करी ओइबे याबगे हाबे एवरीबॉडी लोन थारग फंगे वखन जे थादोंना बा हाइतारे लोन जी थारकांदा फंगकांदा कानबा मसाक लोन हाबे वखन जी ओरिएंटेड ओइने बोमों जी करी करी हाबे नि साइड मसी अखोई मणिपुर गुम्बा थबक फंगदबगी समस्या लेबा से एम्प्लॉयमेंट एसे दा अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ सी मोर देन 7 लाख हाकुमजी 7 लाख से एम्प्लॉय तौरे आइबती रेसा तौरगा लेख्रेबा अदुगा रेसा तौदबा अनएम्प्लॉयड अनदर 10,000 20,000 लेर मगरे मयामना लोइन खंबिरे मदुदी मी लाख तरे देन थबक फंगदबा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ले अदुगा ngसागी दिलीप साहब ना हाइबे सुमाइना PMEGP हाइबा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मसी इंडिया गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम मनिना मसीना नेशन वाइड सिदा स्टेट खुदिमक यूनियन टेरिटरी खुदिमक टारगेट से फिक्स तौरगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट तौ हाइबने हाइबा यूनिट सिंग अछि हाइबा बेनिफिशियरी से खलगा ngसागी अदोमना हाइबिग बदुमाइना बेनिफिशियरी की मोड ऑफ सिलेक्शन से मसी अखोई गाइडलाइन सिदा यामना फजन प्रिस्क्राइब तौरे अदुना लांगनिंग मी से आइगी मोलतदी लाक्सनो 8,000 ला 10,000 ला लांगनिंग लाक्सनो मदुगी चप चप क्राइटेरिया मा इंडिया गवर्नमेंट की सिदा लेपिबा मै क्राइटेरिया दा मै का अनिहुम लै हाइबा क्राइटेरिया दु फुलफिल तौरगा डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स कमिटी ना यामना रेस्पेक्टेड डिप्यूटी कमिश्नर सीनियर IAS मना चेयरमैन वर्गा अखोई ngसाई DIC की जनरल मैनेजर अदगी अखोई ngसाई बैंकर सिंह अदगी अखोई मयाम की मिहुत पंचायत की अदगी जिला परिषद की पंचायत लेवल की मिहुत सिंह यावरगा सो दैट एवरी अखोई करी हाइतार यामना जेन्युइन ओइबा प्रोस्पेक्टिव ओइबा आर्टिसान सिंह तो पार्टिकुलरली रूरल बेस्ड ओबा को अर्बन सी यावी रूरल सी यावी अदुबो जान हाइबिरी यामना खरे हाइतार यामना सिंसियर ओइबा दुगा खल्लु हाइबा खल्लु हारगसु सैदा खंगना सानबा नंग हेक हाइनबा लै बैंक त नंग मैनेजर खंगनब्रा KBI सिगी नत्र लोन लोगो तो रिबा DIC की मैनेजर खंगनबा नंग खंगना सानो खरा याम नै रे मिडल मैन हाइब तारे मदुदा अदुगुंबगी केनो सु हे हंगनैबा पब्लिक की क्वेश्चन दनी को माने लोन अमा थागे हाइतारी कनाना लोन थाई नंगी अदु मैनेजर खंगनब्रा हाइबा क्वेश्चन सिदुम हंगनैबा सि मतानी करी हाइबिनी मदुदी मयाम की हाइनबा दुदी खलौ दो मिना हाइबि हाइ तो खन यिमि दे हाइरा रोय अदुदी मदुदी अखोय पंगाय हाइबनेना अखोय यामनदी अरुम अचुम वानीना अखोय खनसेबा लानबनी हाइना खाइबुसादि अचुमने खमजादि अदुबो मंगोंदा करबा क्राइटेरिया दु लेरगदी थाबा याबगदगे हाइबसे एप्लिकान अमसु बेनिफिशियरी खुदिमक खंबन थोय हाइबा क्राइटेरिया दो हाइजेगे को मै गाइडलाइन सि मतुंगिना अखोयगे implementation अखोयगे information provided by the applicant सिना ऑनलाइन द एप्लिका मागी information मयाम छि मागी करी यूनिट तौदो नो माई यूम कराइ देनो इनकम क्याम लाई फादर माद करी नो हाइबने सिंबगी अखोय ऑनलाइन सबमिशन तव मतमदा मागी information provided by the applicant अदुम यंगनी अदि by conducting personal interview तौने एप्लिकान सिंग से पर्सनल इंटरव्यू से तौरानी अदि मथंगदा रिकमेंडेशन ऑफ बेनिफिशियरी अदु कमाई तौदगे कमाइना रिकमेंड तौनी बैंक द रिकमेंड कमाई तौदगे टास्क फोर्स की सीनियर IAS में यावरिबा जनरल मैनेजर यावरिबा कमिटी की मी मंगा फजना क्लोजली तौदोनी अदु कैदोदगे हाबो विल बी बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन से कारपेंटरी तौंग मीदुना कारपेंटरी सोई हेते हारोने अदु म कारपेंटरी तौगेना खनब मी चानी थालतारसो अमानि का हाइतादि नोयदि मदु क्वालिफाइड ओइदे मादि सिनी अदु उगी ममन क्याम पिरी अदि मसी मेजरमेंट कमाइ तौबी फर्निचर कमाइ चनि हंगबा मतम अखंग मीदुदि याम लाइखरे को अदुना ngase टेक्निकल क्वालिफिकेशन हाइबम लैरे मथंग मा स्किल हाइबम लैरे देन
past experience count of dori ni ko then geographical location and aptitude of the person in case of manufacturing sector hai se da ko sector radically manufacturing hai ba ma ali manufacturing sector hai ba ma service sector hai ba ma ani khak la ya se carpentry gum ba अदिगे अखोई ngसाई मैन्युफैक्चर तोबा पोचे हाइरा सुंबगुंबा साबगुंबा रॉ मटेरियल ना मोयबा प्रोडक्ट ना मोयबा अदुगा मैन्युफैक्चरिंग गी सेक्टर सिदा लाको मतमदरी मदुगी अखोई लोन अमाउंट 25 लाख नि बेंगसिमा अदु जमल सिदा अखोई ngसाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना हाइब क्वेश्चन दो मदु टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड आईटीआई बोर मागी स्किल मैम लेरगसु सुलै लेतो मिसु दुम खंदबदि नति अदु सिमा तान कमाय हनी सुलै लेतबा हाइबदो लेतबि यारो दैट मींस मागी जनरल क्वालिफिकेशन ओनली क्लास 8 खक्तने मेट्रिक अंडर मेट्रिक निको मणिपुर लेबा लोंगी मना फजना लो उजबा मी मना नत्रगा फजना मासे फार्मर की फैमिली में होरपा मा चिंगुम थाबि आम हिबि या को चिंगुम थाबि आम हि नुपा दो मदुन चिंगुम दुगी प्रोसेस तोंने बगी यूनिट अम दि लाक या अदो टेक्निकल से माना इंडिया गवर्नमेंट दे फिजि क्लास 8 खक्ता हाइबनिना मदुदा का हेना टेक्निकल लेबा वन न चेदेबा मांगा सेगी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ना एंटरप्रेन्योरशिप मखन मखन लै अदुमाइना मा मसा मसिगी स्किल गरै लेजेबा अदि होराय अदिगी ngसागी पाइजा थेंगु पाइबा सोय हेतबना कमाय कारपेंट्री तौदनो अदि स्टोन कार्विंग हारे बिशेमपुर डिस्ट्रिक्ट की उपोपी तोपोपी निंथौगोंद लेरे अदु तारि मा स्टोन वर्क तुदा मपा मपो हारकतगी लाइट हाइप मिनते लोंमी ने अदुना नुंगी मुटी साबा नुंते को साबा अदिगी फजा फजाबा मयामा मा अखोगी मेमोरियल स्टोन युंबा अदुमा स्टोन कर्सिंग स्टोन की थबक तौबा मीसिंग याम लेबा अदुना मदिगी जियोग्राफिकल एरिया जियोग्राफिकल एरिया ना हाइजेरिसे यस अदु तादि हाइबे जियोग्राफिकल एरिया दुना ngसागी खुदमना दा निथौखों तपोपी उपोपी बिशेमपुर रै तारगदि मारा फंगिबा नुंगी क्वालिटी जाम फबरेना अदु म खन तारे अदिगदि सर मदि मतांगोदा मुक्सु आई खतंग समप तौजनिबा मा लोन फंगदोरे अदना साइन बोर्ड चेलगा थाकलगा दुकान साइन बोर्ड लौबा अदगी सना सुबगी बो हाइरो माइ मैट्रेस मैम दु लोन फंगदोरे इंस्पेक्शन लाक्तोरे हाइदने हेक तौबई मताम से लेबदि मतांगदि करमाय उ फंग मदि मताम मदुदी तोफन थोक्तब थाबा मने मदु सुक्तोक तो बिरो लान पीदि हाइबगी गवर्नमेंट सु नत्रगो जिकी पीगदोरिबा प्रोवाइड लोन प्रोवाइड तगदोरिबा कांगबुनसु इंस्पेक्शन तरोम दाइदा इंस्पेक्शन लानी कई थमबा याबा थममो हाइबगी क्वेश्चन सिगी अंडरस्टैंडिंग अमा हाइतारे सिगु मसी हेक लेबा पब्लिक इंस्पेक्शन इज टू बी डन ओनली आफ्टर माजी सिलेक्शन तौरबा फाइनेंस तौरबा मतुंगदा माजी इंस्पेक्शन जे फिजिकल इंस्पेक्शन से तौगदबनेबा अदु तौबा मतमदा अखोय ngसागी साइन बोर्ड ति थेतबा यादे अदुदि मान लोनी ओरबा मतंगदा बेनिफिशियरी ओरबा मतमदा बैंक तगी मेदाम की बेम की बैंक कुंबा स्टेट बैंक कुंबा बैंक ऑफ एनी बैंक अमदगी पैसा रिलीज तौर मतुंगदा मागी फाइनेंस अंडर आरईसीपी ऑफ केवीआईपी और डीआईसी मद थेतगदबनेबा तौदिंगदा थेपदुदि माई पर्सनल वन थेजेबदि अखोय थिंगु यादे पर्सनल ओइना ngsa हाइजेनिक वाफमना थबक से सुतोक तोरम द बाहाइतारे समना हारो सना सुबगी लोन अप्लाई तो बबु ओइरो अदिग साइ हाइबिरिबा इंडस्ट्रीज कोटेज इंडस्ट्री मसा मसा बु ओइरो हाना दि मा हाना सुतोक तोरम दबा लोन दे दि ट्रेट अप्लाई तौखरबा अदक मागी एनी हाउ एनी माई उपाय मन मिन सम सिन नरग लोन फंगनबगी रेडी लाखम मतमदा खुदक प्रिपेयर तौबगी चनबी इमसु दुम लाइतबदि ने सोसाइटी सिदा अदुदि साइन बोर्ड सुना मा सेटिस्फाई ओबि यारो मा हाइतार नंबी का थौ पिरि इनकम क्याम लाई सिकराइ दे योली मार्केट काइ दनो अदु इकोनॉमिकली वायबल टेक्निकली फिजिबल लेबा मदु येंबा मतमदा मदु याम लाइबा यामना कनो ओइदबा वाफम अमने लौजै अदुगा ngसागी हारिबा मागी पास एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल लोकेशन से खुदमना हादा उखुंदा उखुन की एरिया से तौतानी उखुन की नुबी चफू ममिंग लेरीदना हर नुबी चफू इम्फाल वेस्ट तौदोने हाइतारी मरो फिजिबल ओइद्रेब अदि इम्फाल वेस्ट कैदोक तारे तिदिम लाइन सिदा रोड साइड दबा हम तबु याय को मणिपुर क्या तौनदे रेस्टोरेंट दम पांगतौन तबु वानेबा मदु मैन्युफैक्चरिंग सुनते सर्विस सुनते ngहा के तौर सेंदोंग तबनेबा रेस्टोरेंट का पंगिंग खपतुदि मपाल लमदा लंबी असंग असंग बतु रोड साइड दबा असा थक लाइब मिदुकी मागी रिसेप्शन तबा फजन ओपन द तौर का फजबा अमा तौमतमदा केबीआई सिन याम इनकरेज तौयाबा ओके अदु माइना मफम दुगा चानबा जियोग्राफिकल की ओइबा चानबा अदगी माइ मीदुगी रन तौर मीदुगी हाइसिंबा मयाम दु पुनमक यंकांदना ख्वाइदि मरुबि टास्क फोर्स की कमिटी की मेंबर मंगा तबिसे मसिना यूनियन ओइबा अफबा अदुगुंबा काकागबा छोरे रोइना खनबे मिदो सोइ चाम ngamdata so at least 60 to 70% the committee is supposed to select only the union and the feasible unit and the person adu tari soidana successful oini chakalakani haibaduni adubu mathang yam laksanu no problem mathang round amuk laksege kaino da wadui matang da kitang akoi gi hena mayam public ta oriented oi mong da su hena su koi hygienic adubu matang da koi bank ki manager thamjini muse bank ki su role amadi lairi bani adum mayam na adu bank ki si koi mai transaction sana ba mayam laigre ko adubu
role of banks haitare sigum loan mayam government of India na pithar khosida paisa di ha na deposit ka tawra ka thamra bank ta wari duka kona tawpagi firm leibra beneficiary da khudong cha pi do re ka ka lakpa ga leibra na ta ha na deposit ka tawra leibra duka role of banks haitare sigum scheme sing sida tang thambi okay ai sida haizaning bam na ko ngasai gi bank mi laktore ready thama mo hain hai ki point na ngasai yaw ki ba do adudai du da khai first negate tawzaning e ko bank mi laktore haina bank mi sing na paw hana supi pi roi ba ko because we are supposed to inspect with a surprise element adu chatlaga mi sing se chalaga khoida online da thabir ani online portal laire ba hoje kan de thaina na manual tawramba adagi way back in 2016 dagi online hokraba admaina if I am not wrong adudagi online portal se dai sida applicant ta sumai mai gi id password pi gani institutions gi mai gi id password pi gani adu id password to sin harga koi online portal se dai sida applications me am se receive ta udoi ne ba and normally we always receive then what is our given budget aduga akoina laidiba applicant me am sing dai da receive ta riba sing da chatla loina paktak na inspection se chatlani aduga inspection se dai sa akoina maroina magi record se verify tau doine ko loina thigal ani magi asi hairiba mi se kanano laikai kairo laikai am da thabak phajana taw mi do di magi record to phajana compulsory lai ga doine ba adagi khara natai chada mi do sumai record to adumaina dum phangani aduga mana tharaiba activity de ma kayam na phajana thabak se shuba ngam bage kayam na conversant oi bage haiba si gi record se su laikai gi mi na compulsory khangani ba if somebody is doing things very genuinely ko aduga khoina inspection do chalurani aduga chalura ka chadai sa aigi experience ta ko aina so inspection ga chaluba kan chadai sida wadi kaido shubani contract ki thabak shubani karai degi jewelry saba sungoi haibal natte mapunsi da jewelry sana ama kontri karim ta khanba natte adugu maina ga report pirak tar de khodak ta adum de kano decline taw kare online da adum decline taw do ni portal se dai sida maram du su pi do ni sini hana yam sang ni ba ya ba natte only few words ko some sentence 150 words kumbara 120 words ra admaina adu online gi process ne ba adu bu khoi gi manager da thamjani sa sai habi genuine noina taw habi tawam thokri tawgane ba soidon tawgane ba matang sida khoi gi bank si SBI khakta nati tongan bank sina dum nei ko adu ga bank punam ki su khoi SBI na madu gi keno su cover taw su gamate hajini wa hamni public ta lady sing sai gi sai surprise visit taw hai ja tawba tawdi tawi adu surprise visit gi mangu na ngari factory sutong to mi duna ngari gi swaina inspection laktore ngari khrom tongana lerga khinba ngasai gi hajari ba sana gi material sing du leirega dukan khudak ta hangtokpa singi process su public ti leitabdi nati hajari ba adugum bodum lei tawba mi ga tawda mi ga se adum khetna ba se khangani yes tawda ba mi adu tarokda ba mi da loan je dum phange ba tasing tawba mi ti loan phangdab su dum yaudabdi nati hajari ba adai matang ni da adubudi kaino se adubudi to err is to human high sin banking mi sing su la short makti na tel oina makhang ba ngamde but in magi normal judgment amada ko adu dai du da mana chatlaga inspection se tawrura ba kan se dai sida kari guma mi amna genuinely thabak se yam sing na haira ga di ma se fresh unit pio hai bane ba adu duna most likely genuine ama applicant ama oira ga di existing unit se laifam thokte ba but ma unit to laitre haira ga di kamaina successful oiga dono magi past experience lebra khoina practical point of view dagi yenga ani ba because 100 business ama establish tawbada 99 se fail oyeba only one se neba successful oy dise loina ma 100 ma successful oy ta di hujik business me ngata ngairani kana na ka men ki to kaino thabak ta ro do ngai le roi kana bank manager oining roi ba oining roi aduga yam seng na haibada ko Gujarat gumba community ama se moi di yam successful businessman neba moi da di omo government ki job se deficit ta layeba like akoi gi bank ki hajar ge ko akoi se circle khai do Gujarat is a deficit circle not because people are not educated because people are not interested in doing that job moi di kai no da moi di yamna seng na yamna chokhat na business ta toeba akoi swai da government job ta nei yeba because akoi swai da di entrepreneur skills eduki matik wat leba ko aduga aduma leire practical point of the view de yenga aseba mi sina training piyo haira khoi scheme se dai sida scheme se de objective hoina di yam phajaba practical hoina tawre haira kanda di mi se dai sida numit ashuki training piro EDP training piro skill development tawro RCT da training piro haire ko haira kan se
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯅꯤꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ like you cannot buy experience you can only earn it aduna experience laiba mi ama thire ba hoina so finance tawba kan sida phare nang hotel gi tawninge or nang u suninge adidi or nang karino atopa brick fill tawninge what is your experience hana hange ba adu dai da ai si gi mi sida sa chahi asuk da thabak tawrure haire adu tari ma experience lai de hai ta the industry du gi matang du dai du da activity du matang du ma through and through khangani ba everything ma every nook and corner and every nut and ball khangani ba ko adu ga adu oiragadi akhoida mi se impressive oireba impressive oire hai tar because he knows his activity abo apna magi masagi thabak to mana khangdragadi akhoina paisa du mangonda karoram su thaja boisono successful oiroye adu nga sagi 25 lakh tu thi to kharoba masagi thabak to phajana khangba mi oiragadi koina lising yang khaita thada ba lakh amata thada ba oiraga so ka khat kani adu maina tawdaba unit yaudaba natte yaurini ba akoi chu sina PMGP khagdagi ni ko sidai sarkar dagi 30% to 25% subsidy la ibne aduga la iba subsidy se book pina maximum PMGP fail unit ne fail unit ngata ne ba masing thiba yagani ba PMGP se so somewhere selection process ta karai nom di lan bra haina khalle ba akoi da di kaino se kai hata lak pa khata ne ba akoi na select to natte ba akoi si gai se beneficiary ni si dai noi si marak si dai noi khallo okay selection process si mata pariyam haji ge ko I have already told that madam have dai endorsement to jaga ba masidi the recommendation of beneficiary will be based on technical qualification skill past experience geographical location je sikap maintain to ba then hai ba koi mi ja phaba selection o successful oi da basu nate oi basu yauri ko ai isamang na finance tawram ba ko ai na high court branch da branch manager oi rami ngai da national level da award ka phage hoje ki mi se and his experience moi da mangon da training pi bagi mathau ta dre sida compulsory ni hai training di mana pi mathau ta ra ba mayam training di mana pi dore adu ba beneficiary dum like di nate hai ba waham dre ba as batang da koi keno da lak sage oda git dilip ta chen ngai selection process da madam no hai biri krai do no soiba he yauro e hai ba 100% akoi gi loan si thada ga su natraga smaina chanang thada se 100% success soingam da ba si matang ga di as a akoi gi government gi kare hai ta employee natraga gi yam repeated officer amoina kare hai bini swai de selection process da swai de soiba ba leiram gadra ga ina suspicion lai se swai ba kare chekdok pi ni matai masidi yam labor ai su yam chumeng khanjai kai ke na haibi ba su hana su ngatang haibi ki mamang da haibi ki budo si kano sing sina entrepreneur sing sina or beneficiary sing si laga koi bank da thabiu koi makha di koi tawjage hai ba or adegi moi si koi gi agency sing sina mo koi gi masi hai badi kano chumdi chumda ba jani mo koi gi personal gain da khara tawraga moi si suppose kano si target si chama leire moina chama leibel sidigi against ta moina chani bohuna taba 400 500 bo thajin bi yawe aduna mosi loina kano na di bank na di moina kano khandori di loan pi dori di chama katani 500 lae bank su hai tax force na ni ko sa tax force na recommend tori ni okay adi one tax force na recommend tori ni adu da bank ta chalani 500 se ada bank na mayam si laadi 500 di manung da 100 se kamai khan duino hai adigi koi instances mayam mamang la khare sungkhan khan da bayam yaw right aduna koina central government na pidbe paisa si akoina utilize tawba ngam da na paisa mang hi ba si han gi ba me yam han ba si masi yam na toisal eba aduna hoji kamaina tawsi gi haina koina koi gi ngi sa haija hi ba state level bankers committee koi gi highest body ni sigi state ki oina moina first come first serve ada ai nga sai kano gi amta process ta khoi gi variance hamna haibi ki ba akhoi kano da selection matam da khoi interview tawni haibado hojik di anova guideline ta di interviews yaudre moina hari si even technique akhoi PMGP na hari di sigi scheme sina hari di new thabak chungphang phang da ba class 8 phau di pass tawraba sung taw jadri mi da moi chi encourage to biu mo khoi gi livelihood chi amuk masagi semjana ba kano chance to pibiu haibne aduna koina
state level bankers committee na lepisi first come first serve provided mokhoi gi document ji loin chumaba aduna hauji hana interview to musi khoi interview to raroi na mai document si state level khoi gi district ki kenu na haibiba concern deputy commissioner chairman oiba district level task force committee ama lei ana mi committee sina yengaga moi ki mi si document pu loin chumaba ari suppose mi chama si sta particular district sidegi di mi chama khan ga dawni hare aduna koi one by one document chumadi khan gharni magi document chamna watle adudi awat pasima makha gi doing khan batare admai torna admai khalle adubu khanbi process si tonga tonga hoji sarna jaibi de ko mai hana torba mong ti hoji ministry gi tonga tonga lak matam da khoi MIS ta upload toraga torpo maya ma khoi mayam leibani na madugi transparent oina di dum satpa si di dum transparent oi hi ba som da thabak ta di fill di transparent oi da khara di yaw da di na di adi matang du break matung de khoi mung lak sake yam nungai ba khoi gi employment generation program par PMEGP gi batang si khara hena khangning ba su mayam dum leibirang ni du break matung de khoi mohn lak sake peng ispu meng ta dum leibi break matung mayam mung taram no oksari nainajari base implementation of PMEGP Prime Minister's Employment Generation Program haibani duga break matung si ngasai break mamang da oja dilip na mayam thambigre saida khoi bank ki madi role of banks adu bank na tawgada mathong sing adu beneficiary da MIS ki kai che sangi CD loinamak suba yabagi masak su dum laitab dinate adu ngasai khoi ge kano da manager da thamjering base bank ka ading ngasai selection tawraiba kangbu siga lainagada mari adu ga sai public da beneficiary haibitare saida amaga mari lainadaba yadaba haitari paisa thadari basing tuna hena phagat pra haibasu ga menu oiba kano ma leibani na targeted oiba podam leibani na adai du da ngasai selection process da krai ga ma kitang lik leibadong ga tawi haibe matang se kara wai da upaga krai hena mengkhat pe yadan masasi kari ke legi kitang thabi ma da document sure hairagadi first come first basis ta khoina dum recommend taw khare na haire sar gidi bichim khai nai ba yadabani na document sure di dum recommend taw khare but when it comes to bank tadi akhoi di paisa se pithok ka dori ne ba ai gi paksi dagi paisa se pithok ma nango da si na ro na punsi semjaro tam na khoi gi sukar singat piro o adu na khoi tolong hon moi jage hai bane ba himina se habane ba himina se hai bane ba ko adu oiragadi mi do kayam na matik chabo no wai na ai pocket ai lok thoga pi ga dori ne ba paisa se adu oiraga di mi do kayam matik chabo no ai na paisa se thada ba kan se dai se da ma se chakhot pangam ga doi mi ra adu gi capability yaw ba mi ra hai ba ai di yam kopna yenga kani ba document khara da su ba khak ta yenga oye ba because document arrange to ba di yam live thabak ne ba ko but magi skills magi experience adagi magi how what is the integrity of the person adu mana phajana thabak se tawre unit se establish tawre and still loan sing da mi su adum yaw da na te yawri ba ko adu di ma integrity phataba mi ne ba adu gi di bank ki site gi akoina karimta lakuna tham hoba natre and still mana singdre hairaga di adu di magi personal issue oi khare but adu na tabida mi se kayamna capable oiba mino kayamna ma se integrity laiba mino haibse akoi di khat laga yenga kani ba because we are going to part off with the money and akoi gi public money ne ai gi personal nate bank ki personal nate public ta gi akoi na deposit laure deposit to dai do interest khara pire adu duna amuk loan da santo e adai do akoi na khara hena interest charge taure khara hena charge taure ba interest margin duna hayeng akoi gi expenditure mayam hulakadoi na akoi tolo hulakadoi ni mai thali ma AC thali ba hulak adai ka du ta khoi gi ngasai gi personal gain da su tum leitab su na ting sai habi di ba points khara du pukhal kan da bank te yor ka da ngasai akoi makha di selection loi la ka bank da palli ji kari gi no haidana adugum bagi misai su ta da di nati adai du kari habi ni palli si wo pressure ka leitab da da khara ne pressure tongan angle da gi ai tare pressure hai se sida mo ai kitang detail oina haijage ko tam ga chinga mu khetnei ching da lairi ba pressure si di adukki matik pressure ni akoi gi government organization da gi di adiam na bu laitare non government organization da gi he na laire aduga tam gi na amu akoi na kitang se chumna tawba yai kai gi no haibada swai da na khara amuk so kano se phare law and order se phare hai tare asom da na amuk law and order su yam phaba na taram ni na asom da ga lai banker sing si di yang wana lai ba wana lai khazani
ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯣꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯕꯦꯡꯛ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯜꯂꯝꯃ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯕꯦꯡꯀꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯦꯡꯀꯔ ꯑꯃꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯁꯣ ꯂꯣꯜꯂꯝꯃꯒ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯂꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯍꯩ ꯍꯩꯇꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯍꯩ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤꯅꯤ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯣ ꯔꯦꯖꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯒꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩꯕ ꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯕꯦꯡꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒ ꯖꯤꯅꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯆꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯎꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯕꯦꯡꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯅꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯁꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯧꯔꯒ DICꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ KVICꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯦꯡꯛꯄꯨ ꯌꯧꯔꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯋꯥꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯅꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ 2018-19 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯖ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟꯗꯒꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯃꯥ ꯂꯨꯄꯥ 9,900 ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ 9,9ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯄꯤꯔꯣ नत्र ग्रांट से 30% रूरल कनो अर्बान 35% रूरल एरिया अर्बान 30% अदी ता लुपा लाख लिंग कोथांगा से ग्रांट है लाख अहमदी लुपा अराउंड लाख वन थर्ड गुम से मधुगी पोर्शन बैंक की मी खंगे यानब मी खंगे खंगे थादोंनरे मिडलमैन की रूम से लेरगा प्रेशर ग्रुप की मीनिको मिसे ममदि ngmoyaba ko संगल मीन यारोब मीद तौकान नंगे लाख अहम थारो लाख चेंदों तौर सिंह लाना प्रसा से तौबदी इचम चमजब बेस रूरल एरिया फंगबदी मा लिंग कुंथा निफू अगपम लेब अजु खादी कमीशन चाही मंगा आई वाज स्टेट डायरेक्टर 2001 to 6 फाउसे PMEGP की ममांग REGP अगर बैंकर you satisfy yourself, you select yourself. Madam beneficiary you satisfy yourself, then you release the loan amount, loan is sentang never. Meanwhile, the enough of the Pesalo have the presenting Mahonga. I feel wonder, a personal going hajj. Me enough could make the guidation and Pureko. I don't use what from the Purum. Enough could make Pesalo with the book, Pesapu with the wood scenting Biabra. The being not only the loan is sentang never. Sentang Sita, Nasai Machiliam Kaidi, but Padipan. Paribation of like 30 to 35% grand and the opposition with Joel. Aduna, Lakamada, one Targum Yoramina, Mangai de Lama Kaitari, Colharga, Madonna Mitchaurekanda, Madame Hagibia being Kudimak, Loina transparent, Loina Chumi have a Natiko. Being changing Martasu, Adugumba, character. No, you do Tosharka, Banky, or Tonganpa, autonomy, Nataga, being Quaki Dilishan, Hayabana, Sam at the Chama Tajan Crab. अभी कारक तो द बैंकिंग मरते जो करूँ बखरे ले रही है मशीन ले तो बना ते अब हाई बड़ी मियाँ मदना सामान थाकी बिची चाहिए हम तेरे लिस्ट होगा मियाँ मन चाहिए ओम संपा कोई बैंक चल बड़े यानी हरे मुह ले अभी बैंक ना मुक मी सामान मी रकन मुंगदा मु रिटर्न तो अब कनो DIC ना मु रिटर्न तो बा DIC ना था बा मु रिटर्न तो बा whereas खर पैसा इन्वेस्ट तो गिबे मी दुना दी one go दा अमुक्ता तो माय पिठोके अभी जो बैंकर जिलो मरते कमाई तो गया है वो मसाई ग्रांट की शुरू से मसी के जो लोन उन थोगा लानी के थाबे लुपा लिंग हुबुरा तारेना 70,000 से नंगी लोन ओके स्वाइस बेनिफिशियरी की है बैंकिंग हैबिट है बम से तुम मसी तुम मोइसु तुम क्राइटेरिया से ले लेंगे बैंक खुद में तो है बन से दम
beneficiary อมีสินะให้อะบะไอ้กี่พังก็ตัวเรหาเราเรหลังมังงะตรงนี้ให้ไปดูนะโลนกี่ subsidy กี่สรุปใครโดมาดูแค่นั้นโลนโอ้ละกะให้ไปประชาชนที่พังดับะ subsidy เรื่องเปลี่ยนการโลนมาขาดปีดับสิ่งที่ทุกตัวเป็นที่ให้ยังไงบะอะดูหลักเสียง point ที่หลักเสียง point ที่งั้นใช่กี่ beneficiary สิ่งอะไรมาสิที่ they are quite innocent. Tabak pajangan suba mi do dia sida tuine sa pangam daba biang da tuine sa pangam daba natraga KPI sida tuine sa pangam daba maji se khodam mana da rurian base le ba adi khoyi loi jaba adi chengum tha jaba chengum packing to ba adi machinjak sajel be mi du gi di moi mi unaba gi matam leite adi moi na paisa puthong bi matam ji leite they become ultimately victim. Okay matang da kai kano gi manager gi kano react to bi ngole adum tang kari Subsidy amount subsidy amount to the loan when a people have she say technically because this is back end subsidy do 3 years locking period she say interest free fixed deposit oina tam loan kai no se tham ga doi ne ba bank se dai se khoi gi 10 lakh se loan lei re mai subsidy se la ahum phange la ahum se dai se 10 lakh se khoi na moi da pi thok khani ko adu di phase wise disbursement lai khani aduga la ahum sai phangi ba subsidy se si chahi ahum khoina interest ka da bida fixed deposit oira tham doi ne ba si chahi ahum awang da thugai ra ga mai loan account si da hapchan ba ya de thugai ra ga ma gi saving account si da si da hapchan ba ya de ba adu na si hapchan lu kan si da si da dunya gi technical error me amam tholakani staff accountability fix tawrakani aina haje badi madu madam lai su madu back end subsidy ko ya ba hai ba paisa du sokpa ya de ba temsu pi ri ba akhoi loan gi portion du di subsidy gi mowong du yengaga adu gi capacity du pi haje be wani da not that particular margin money subsidy do not taba magi amount do calculate to rega magi lakh of moi tar ga di lising mo ga tare ko lising mo ga do dang disburse yes on that basis pe calculate to being yawi ko we understand do hayeng mana singak tare khalla sine adu di yadi hai di activity to khoina se mana stone crushing to ge khalle or brick fill to ge khalle se akhoina first phase disbursement to gani for machinery finance to bai da mak ta ko adu working capital yaw machinery finance tawd ba hai di capital expenditure tawd ba activity se finance tawb su ya di ba si gi circular se gi matong ina adu duna khoi fast ma gi capital expenditure se hana release tawrani adi adu do release tawre hara kan se da party na adu su kaino du gi authorized dealer du gi account da chakhan doi ni ko party gi makhut pi ba nati ba authorized dealer de account directly hapchalani dealer de machine che loina khoina chithi irani demand draft number bu oiro na traga mai account ki kaino da account da directly adum credit tawbu bu oiro adegi aduga maina machinery do pure khoi makha ta ba activity do tawrage raw material leirage adudugi hamu kaino tawbiro disburse tawbiro haira matung da ne ko adu khoina subsidy claim taw si so hambagi machinery gi paisa do adu release tawdribo yes adugi bank ki niti niyam hai tare aduga sai gi piriba ja kare khoi gi scheme ji flagship scheme ji matung ina su adugi tunga tongan ba regulation rules mayam du ki mathak ta mu bank ki rules mayam so apply tawrakanda beneficiaries is nine ro oidabra have bank ki madagi autonomy oiba question number ne ba akoina madu somdagi thakale haraga GIC na bo ro KVIC na so thakale haraga so thakale khodi mak si loin mak loan pigini hai ba pham lei na te ba bank autonomy da masi banking heavy letter karim criteria khara da tas to bra have yenga to bo pham ne ba do zabire da sai point se haibio adu sai bank manager haibio point si da kari react to bini malai adu matang adu ba haje ke pa adu am tian da thabi matam jere sel bank khodi bang na te ko ai na haje ri to hai baduna kamai do bank ki chingak te dia ko sel leite ba maram mai guideline da kari hari up to 10 lakh no collateral security ꯊꯝꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯃꯦ ꯊꯝꯅꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯠ ꯂꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯔꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯕꯦꯡꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯄꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ 2002-03ꯁꯤꯗ SBI ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗ KVIC ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯦꯁ ꯕꯦꯡꯀꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯕ ꯁꯃꯨꯔꯣꯛꯇ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤ 10ꯁꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯐꯖꯅꯕꯨ ꯈꯜ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯔꯕ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯝꯄꯦꯟ ꯁꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯁꯤꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏ
ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ 오케이 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯤꯂꯤꯞꯇ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯂꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗꯪꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯨ ꯇꯣꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯡꯀꯠꯂꯛꯎ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯐꯖꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ AIRꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯌꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯈꯠꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯂꯥꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯁꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯟ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯥꯅꯤꯡꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ PMEGPꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ स्कीम अमबु X और Y अवजरो कोई लोन सिंबगी हैबिटसी अखोइदी यामना वाले कोई इन जनरल कोई मणिपुर की मचासिंग सिदा अदु अहमबदा मखोइगी मसी मी सिंगदा अखोइना बेंकना पिरिबा लोन से अखोइगी हिंगननबनी मसिना मयामसि चाखोनबनी अदुगा अदुबा अखोइ सिंगदबदी यादे हाइबगी केनोसी मयामगी अवेयरनेस अमा पीबदी याम दरकार लेबरन खली अवेयरनेस खंग लाना तौर ngसाइगी सब्सिडी नत्रगा केनो हाइबा पर्सन खरा मागी फ्री द फंगनी हाइबा केनोसी एंगल जी एंगांदा कराइदो म फ्रॉड चतखिबा हाइतारे अदोय मतंग दुनी हेना मेकअप तौनो मसाकुनी थमजनिंगी से मसी अखोइना सुम थेंगनजरपदसु तौवे सब्सिडी पोर्शन सि लौथोगा अखोइगी केनोसीदी सिंगदबा अदुना केनो तौरगा मानरगा मानब खरबसु यावबरन खली ओके मानब अदु तौरगा मानरगा बैंक की मीगा हजिकी बेनिफिशियरी सिंगे मानरगा मदु येनथोकनरगा तोकपा ओके अदु फर्दर लोन सु पीदबा अदु बैंक तसु मांगद्रे मोइदसु काना ओके सि बतागिदा अखोइगी अदे आई केनोम तक ngसागी अमतंग अखोइगी बिरेन साहबना हाइबदा अखोइ केनोम तक क्लैरिफिकेशन अम तांग पिजगे अखोइ हौजिकी लोन थारिबा मीसिंगसी लोन थाबा मतमदा पैसा यामना चंगी हाइबसे मसी अयाम मीना मसीकी कन्सेप्ट सी लोइ लेने वेयरएस थाबा मतमदा खु पैसा सुंचंग चंगदबा याबनी कमाय तौगेबु मोइसी असी मतांगसु अवेयरनेस सी अदु अवेयरनेस याम वाटपा सपोज प्रोजेक्ट रिपोर्ट साबा हाइरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी मॉडल रिपोर्ट अदु मखोइ कनो द पोर्टल यावजबनी ओके अखोइगी मसा मसु सपोज अखोइगी कनोगी फी साबगी सपोज कोन अदुगी अखोइगी स्वाइगी मार्केट से पैसा क्या पी अदुमाइना खरा अदुगी मतुंग स्लाइडली दुम लई स्लाइडली मदुगी मतुंग इन पैसा सी होतोगा खरा माइनर चेंजेस तौरगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी अदुम थागत पे याबनी मसी मसा असाब यावजरबनेबो नौना मिगोना नि साबे मथौ तादे साबे तादे ओके अदुना अदुदगी खुजिक्ति ऑनलाइन तौरबनिना अदुम हाइजरदी ट्रांसपेरेंटी ओइरे अदुबो कंसर्नसु हाइबिरी को पब्लिक ता हेना कनो त अवावा मयान्दु क्वांटम दो हंदनबगी मचाकुति हाइबिरी अदुबो लास्ट ता खोगी पब्लिक नसु बैंक दी हेक ताइनबा अने साइगी अतोपा साइगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नसु अखोइदी थागतफम थोक थाक करके बैंक तौजब हाइबा क्वेश्चन अमक हेक लाकोसे स्वाइदा लीड बैंक SBI गु मुक ट्रांसपेरेंट ओइना चला मसु याई अदु बैंक सी नॉट ओनली SBI दन तोगान बैंक मयाम लेरी अदगी पब्लिक खोई प्राइवेट की अखोइगी करे ते पब्लिक अंडरटेकिंग हाइगद्रा स्टेट बैंक नत बाइतर स्टेट मणिपुर की ओइना तोगान मणिपुर गवर्नमेंट मखा बैंक मयाम से लेरी सिगुम बसी RBI नसु लाइसेंस का फिल्म लेरा बनेबा पैसा से बोई से मानरगा ngसाइ मानबा हाइबा क्वेश्चन पोइन मा यावगी बजे मानरगा बबीदा पिथोखितना अदुमबगी RBI नो लाइसेंस का फिल्म लाखबा बैंक सु लैतबदी नते RBI SBI की बदी खरे ना सिंसियरली तरमसु याई अदु बैंक ते हेक ताइनबे मसा का मोरिजे करमाइना क्लैरिफिकेशन पिनिंगी स्वाइ सर बैंक ता ताइनबा हाइबसे अखोइना लोइनमकी ब्रिक बैच तो अखोइना लोइ रिसीव तौरे बी इट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कस्टमर साइड और मीडिया सु दुम हाइरगे अदुगा कइगिनो हाइबा कान सदा इस थबकते अखोइना लोइनमक तौबने पैसा अखोइना खाइतोकपने इंस्पेक्शन अखोइना चटपने अदगी लोन सिंगलक्तरे थौबा अखोइना चटपने खुमांग तागै थौरसु ngasi मक्तदा PMEGP के कस्टमर म 150 पुरगा लाकनी हाय हाय न फोन तौरगा मयुम चलुरगा सु
ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯀꯤ ꯇꯤꯡꯗꯅ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯋꯤꯜꯐꯨꯜ ꯗꯤꯐꯣꯜꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯦ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯆꯦꯛꯁꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗꯩꯗ ꯁꯝꯋꯦꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯐꯣꯜꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯇꯥꯏꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ 100 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ 70% 80% ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣꯟ ꯊꯧꯕꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅꯁꯨ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯄꯤꯗꯕꯅꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯥꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜꯃꯦꯟꯁꯦ which is always more than the subsidy amount ko madu hek disburse tawdri bawbadane subsidy se claim tawba yadeba akoina aduduna online portal da adum yaujayeba magi si hai disburse tawkhare si hai sanction tawkhare haina okay ai pariyam da hajege sai dilip shan sai bio madam da haibede marak thala ai listener singi viewer singi kanora mayam haina bru ma hajege ko kai no hai matam da singdabigi hekti leya je chome ba pmry matam da manipur number 1 ni singda singi se kari geno thapuk sugada singada mi khande ha bisi bai hajege ani siba pai kai manipur da private bank mayam che ye nu yam nai ko chaw chaw ba man ni panjarwai moi yam wandana se one go nomada lupa lakh manga oira tara oira maximum ani rakta chapa matam no pesa pitra that means ai samoso private bank de pesa puri ko awam te pide ai ikaya ba mana haiba tarik to yogriga ai pesa singto ya like me adu mana private bank sing de go la ya ba se adu na ni ya in the government na chu SBI UBI na tana bank kara te je bank ate je clubbing amagi phibom lai je ka they are running loss adu ko whereas ICICI ro Axis ro moi na pungkha na to ba service bank atai da sir moi di PMGP finance to no atop mi yaw ai hai not only for PMGP bank ki attitude ki wan ai ji se khodo mai state bank ta ngarang na chali senior citizen ki D7 ki the no man was sitting senior citizen ki gai chu to bi de ai senior citizen ni ahum me sure kan the ki the may I help you anyway madu ai complaint to bi wan te ko adu na di akoi honorable chief minister na hai ki ba ko bank sing asi da kan ma freely oida tar ga di sarkar gi di bo je thamai ka hai be de gi sahi amani thamanga tok se yamna phaba banking si gi ju mahu jan na te ko madam dai ha je se hena phagatpa hanagi old age nataba generation kaya amadi tongna hai anu bedari yamna phagalai ona PMGP ha bisi flagship program se masidi akhoi ga heart of the rural people urban people youth sing yamna makhoi gi tawdabi yadaba implement tawdabi yadaba ni si lorba matong da PMGP loni mana another 50 lakh 1 crore bhav ki feedback makha pi ne ni da government ha ba adu success story ide adu ga akhoi startup na manipur government tawri se startup ta phangba mi tara khau na biyo Delip sai khoi ko ID unare aduga PMEC de phangba beneficiary tara unare moi de wadi tongan tongan belai okay adu baina kitang kom na kitang no paper bankers are supposed to hunt the best one jini no be meet door to door Gujarat ta Chandigarh ta Bombay ta tong ne se akhoi beggar dong na lei bagi matam tu loi khra chalaga jini no be da kam dar ka lei lak manga pi thok pe ikai khande sen soi sing ga ne ai masung si matang si akhoi not only PMGP khata natana hai tare tonga tomna scheme natana personal loan gi batang su hai tare adu khara khena basu dum public su dum laibiram gani public ta karam bank na people oriented oi aduga people friendly oi have se SBI su dum public ki yamna Manipur government su yam thajana adu public su yam thajana tawriba bank amni aduga kasai private bank sing aduga public kari hai public ante kari hai sigu basing siga khara khena basu dum public ta su dum complaint laitab dinati punamosi yang kan da sagi kanogi DIC bu ro government implementing agency ki site ki chu ro public ta wahandana sum chakhiba dagi public ta nungai helaga chatkhraga aduga last bank na khanbasina yamna targeted oiba people sing da hai tar yam nium sumna khallaga di sing PMGP da natana tongan ba loan sing ki aduga masa banking habits aduga government Manipur overall the Manipur ki people sing ji livelihood yamna upgrade tawri hai bofam city mayek sengane na khanjai oja birena ju thambiri pa aduga oja dilim ju thambiri pa aduga with madam sital na ju sing ba tongan ba masak sing haibiraga public ta hena public su wakal tabiro adu bank ki su adu public ki su adu just implementing agency ki su mayam da sigum kana kada mayam se
फजन सीनसे है खोलासे लौमीसे हम थमजरगा implementation of PMGP Prime Minister's Employment Generation Program not only sida natana tongan tongan pa muscle sing hai tare sigum bada oza Birendra adu oza Dilip adu loina dam hawbam sitalna tongan tongan pa masak sing thambidana mayam da wakhal tan bi tang da manu nei market gi gas homa putha ka sari loina ngasi go ready manu ni thoram se matang tin jare mayam pano paru bina thumjari